Eceman manggenna banyak kalampi pun tak saw korban betenna napaking lopot sekodenna napaking pacetak mendenggaina kau letak oninggia na kadang etengale puna kadang etengale bagian dedena malam beda kalampi atau top ada naking malohong budina belebur rumah sana padahal tak lebur barana ia maklum artis terus warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jabiril kasiri wa muyassiril asiri wa mufarrijil kurub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin a'zami makhlukin wa ashrafil mahbub wa ala alihi wa sahbihi minasyuruqi ilal ghurub amma ba'du. Masyayikhana al-uzama ulama'ana al-kurama asatidhana al-hukama zumala'ana ar-ruhama ashabal fadilah wad dalalah jami'al masyayikh, para alim, para kiai, para kiaji, para guru ngaji, seteja sepotor anum, la siyama syuyukhinal kiram ajunan simulja, Kiai Sudarisman Hasan, ajunan simulja, Kiai Muhammad Rasul, ajunan simulja, Kiai Nitaul Khalik, wasairi masyayikhina wa muallimina kullihim ajma'in, sesalaki keangilan abdina kang kuinotor asma agung epun bengse benga setantona tak ngurangi rasa sungkem sempebek te abdina dek kasetejana atalallahu baqa'ahum wa aqama khidmatahum. Sungkem sempebek te kaatur dek seteja abdina negara kong langkong patenggi tisa Tamedung sareng seteja kornan pele karape pemerintahan pun tak kalib ajunan Maslora Haris si ampun sakalangkong rena minang kalengki epon ashabat dakwah al-azimah sanak bereja akung musalla al-maulida mujung Tamedung tang petang pakotan songenep terjukan seteja tantaretan fokada forum komunikasi alumni Al-Huda a'azzakumullah seteja ajunan tantaretan turbele sabangsa saagama seputur anum as'adakumullah rasa raga penggeng sareng sukma sabetara kelbuknya be terus ngumber nang gema amarga kenging nikmat sisa kelangkung raja dari zat si maha sampurna Gusti Allah si maha mulja si katunung lebur paparenga mun tak keng nikmat te maka niat kari sajena mun tak keng rahmat te maka hajat tadak tekana. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat ketep mata lembai tanang tingkak soko saara sareng pangara sang kebeten kau la ajunan seteja salaki bisa juken ko besa pangki salera pertela rasa dalam setong mujalasah memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat sareng salam abdina tomus kaatur sampurna dek kanjeng Nabi Sayyidil Mursalina Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjukan familina tak kalib sahabat setejana seampun apilai agama kalaben ataru satejana kabit tunyana artana bektona pangkelianna kantos kelbuknya bena li'i'la'i kalimati rabbil alamina seteja ajunan tantaritan turbele sabangsa saagama seputur anum as'adakumullah gatore poci salamet apangki pole sareng abdina secepon MC sebut kiai sanajan abdina estona benih kiai
Cukan beni putra nagiai, pun apa poleman to nagiai. King ten gole santri nagiai, ben andi pele giai. Koreaku tabe. Benten gole lebur roniro giai. Kiai mulang santri, ten gole roniro mulang santri. Kiai ngimami, ten gole roniro ngimami. Kiai acerama, ten gole cukan roniro acerama. Kiai araji boleh. Tinggalan tos budiare. Le maka ngereng. Perengaki kalaban sampurna. Ya tore sambil serku rokokna. Mek pola tak masuk ceramana. Pentego besa belekak barokokna. Nyona iti. Abtina pedinga biti tak longkong perengaki kalaban niat ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Enalekan ngalakoni saben-saben perkara ampun tanto pasti bekal beda hasilnya. Manabi beda lakona ampun pasti bekal beda olena. Manabi bagus lakona engki becek olena. Manabi cuba lakona engki bekal kasta di budina. Maka bagus pun tena olena aku mantong katipon apa lakona. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Tambah bagus lakona, tambah nyenengaki olena, tambah cuba lakona, tambah tak nyenengaki olena. Maka sanmisan alako tore pa bagus sakale, sepenting tak kalero benkeng ngridana Guste. Bener cai pun pare pesan kona, kama tazra'u tahsud. Pon apa seiyanyi aku mantong pon apa seitani. Namun kacang tak kira tombu obi. Mana bila kona korang olena tak kira nyampur na aki. Namun jagung tak kira tombu padi. Mana bila kona panangkung olena tak kira nyenengaki. Namun arta tak kira tombu longke. Mun lakona tepak olena pasti perjuke. Maka pun apa seepolonga aku mantong pun apa tamenana. Namun apokat tak kira molong tomat. Mun istiqomah asolat bekal bejre are kiamat. Namun rambutan tak kira molong jeruk. Mana bi ala ben hukum pangeran ningi alam barzakh tak kira tak ibuk-buk. Bukan kibuk. Namun strawberry tak kira molong anggur. Mun istiqomah ngaji dunia akhirat bekal pocur. Namun nangka tak kira molong nyior. Mun lakona dureka kapaki tak kira tak nyonyor. Namun pao tak kira molong rante. Mun lebur asadako katambah senya mana rejeki. Namun kalengkeng ki molong kalengkeng. Mun orang ngacarekeng kita liburi orang. Karena rang-terangan bisa sebeten kau lemator tahun 2003 manus sama larat iator kapi terongo buah motor tata krama mulai ancor coba pekus ampun apor campur banyak orang teroka belesan sampurna tapi kelakuannya tak gena terong masuk surga Firdaus tapi seibilais yang malam fulus ibadah tak kaurus neguk tasbih jakna todus tak berenteng ala ko bagus tapi mereka maksiat terus magerus saya nggak Allah tak seneng kasih modus besik belik seneng dek kasih tulus takut saya masuk neraka tapi garing tua dureka kaguru langka katunya tamak bendeka siang Ramadan abuka kamoloten perak mangareso mangka bejak gelak ni kau kalau kena dika gibu lagi ya ngarep kenjeran sekatok tapi saya kalako TikTok lakoning ku gemper setok malodok raja bungkol tok malodok enggak sumangka saya budok minta padok takut ngedebena seksa tapi mun beda tanda nang nyadek maku besar mun pada yang pengajian ngucap tak nyaman rasa maksa maka cek arben belesan saya mana bi kalau tak becek sagale
karena suarga sareng kenjeren paringaki dek ka orang se tak nengeneng suarga ben kenjeren bi Gusti Allah se nikmat macam-macam tak paringaki dek ka orang se nengeneng nampak cangkem abulung pukuk saben malam tak ngiding kamu nyina alarm tedung malolo mata pelem ye jelo acem pelik suarga ben kenjeren paringaki sareng Gusti Allah sing nguasai kamuljaan dek ka orang secuntrong dalam kebagusan istiqomah dalam kataatan atan tadi abadna kalaben katawaduan lebur kasolawatan terus seneng dek ka pengajian leh maka tore pabenya alaku amal soleh ikhlas karena Allah se maha soce supaya bisa mulung buah sesae laku nengi akhirat budiare pong-pong kita mate karena bila pun mate tak bisa ngamal boleh pelik ngantos belesan dari Guste manabi amallah soleh maka belesan nasae manabi amallah tak becek sakale ngika pagi etete manabi suarga sebekal ekenengana maka nikmat kubur depena manabi neraka sebekal ekenengana maka siksa kubur kak dinto uang mugana sedaja ajunan tantaritan turwele sapengsa saagama seputur anum as'adakumullah tetijek rep arben belesan banyak manabi kalakuan tak gena cek minta ongkos saare mana bika lakuan nasa tengah are karena sapona pakak dinto olena aku mantong katipona palakona dujek renga solat lak colla surah puasa takok kapelka surah azakat ngucakna iman surah haji cakna leso polana antrina atahunan seepenta suarga seekar pagi genjeren mana bi amal lagau ke cek minta bagus sebelesan terus kenyang ngakan terus tenang paingak ke Gusti Pangeran terus segera minum terus ikan jere ay bedenom terus andi pese alako terus tenang ate paingak terus ke Gusti Allah saben bekto terus berese atampe terus masuk surga ya ibadah terus kenyang tapi tak ngakan terus seger tapi tak nginum terus andi apese tapi tak alako terus berese tapi tak atampe terus ngening aresan tapi tak nuru aresan anader kapunakan kur ngening aresan contoh seket kebekna atanya si punagana nuru avanom benja kini kasih kocak kagudeng audeng nebukung tak gergimeng lo deng gendeng tak dung dumeng mana bitrong ngening aresan torok aresan capuri aresan pas ngarep ngening aresan pasti ngening aresan ngening da ada ngening panenga ngening budi keng pasti ngening aresan leh sakak dinto juken terus masuk aswarga lakoni amal swarga pacuntrong dalam ibadah pas ngarep masuk swarga pasti masuk swarga bisa masuk da ada bisa masuk panengah, bisa masuk di budi, keng pasti masuk suarga. Leh, artena odik nengitunya tak ada segratisan, setuju nak ampu bendai. Mana bitro kesampurnana belesan, amal lah kotu kapiyaki. Tori contoh, mak lekas tahu, karena ini pun campur lempo. Eson, ini tak gratis, ampu bendai. Pasonan bisa belis mun pas tak ibajari lemangkana cakan capani ti aku tu ngarete pasonan ni aku tu rogo surya ota bena aface insyaallah munjina tambah sae bahkan kita terop tak gratis punten terop gak dinto gratis mak bisa karena sekeduan terop gak dinto ponakan tuan rumah tak ben saromben ponakan abri gratisan dek ka majedi mun tak keng majedi na pacet embe tibi ka penakan maka embe na majedi ni ka tetipen de oleh gratisan dari ponakan TV bener eson tak gratis terop tak gratis maka penceramah bo tak bisa gratis aro benek ke meero benzinir
Jadi tak bisa gratis, ampu bandai, kiai bisa belis, mun pas tak bejari. Bangun pola anak tak kira beda kiai belis ini, yang beda terus jalan belis makin supir ke romoruan. Lemangkan abadan gola mator, penceramah, kak dinto dilema. Apa napa mak dilema? Kadang depak kacompok, ningku esena amplop tak pokok. Ngucak korang tak nyaman. Yocol, kaman nyaman. Lemangkan teti penceramah ni kagak dia serbit. Katipun apa serbit? Orang mungkin tak milo serbit ke piatannya serbit. Serbit pakai lauk, serbit pakai deje, serbit pakai temur, serbit pakai bere. Tapi bila mari aserbit, buang tak buang. Abu, mun kita mangkat telepon malolo kiai nabi panitia. Ampun mios kiai, ki dekat pon berangkat. Oleh 10 menit, telepon boleh. Ampun tantu kak dimma kiai. Dekat pon elok na para telon lucu ka lokasi. Wah engki kiai, kak di para telon ampun banyak cakan cas ngambe kiai. Aduh tak tu madian bila depak ka para telon na banyak santri secek banyak na kena ben sepeda na kelakson je ramina. Agas ika main tak buambu, tak kenal pot amunyi zinsu. Bila depak ka lokasi na merecun erenteng je banyak na lagi cit ngecit. Tapi bila acara na ampun lestare, acara ma ampun mare, jemaah na satu jena mule, pas kare panitiana, pas matur ga kiai na, kan gak dinto kiai, lateng kudeki. Mangkana kiai is serbit, kuser takir ambit. Seteja ajunan tantari tantur vela, sapeng sesakema seputur anum as'adakumullah. Teti lakona kotu cocok ben pangaterona, manabi pangaterona tengki, amal kotu kapieki, bekenengki. Laku nengi are kiamat, seiarap syafaat, seiarap pangakuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi lalampana inatina, tata krama tak ijilenaki dalam saben arena, ben Kanjeng Nabi na teru apolonga, kan nyamana tak cocok ben pangaterona. Ya maklum zaman maju, mangken tada orang budu, keng banyak orang budu. Lalampana Kanjeng Nabi, perak lebur careta aki, perak seneng perengaki, tapi malarat ia malaki, cuken yang sarang, kangkui bukti aki. Thank you. Tore, ceman manggenna, banyak kalampi pun tak saw korban betenna. Napaking lopot sekodena, napaking pacitak mendenggaina, kau letak oninggia na. Kadang tengale bauna, kadang tengale bagian dedena. Malam bedekalam bi atau top ada naking malohong budina. Belebur Ramazana padahal tak lebur barana. Ia maklum artis teruanna. Ia bedekalam pino topi zataja. Keng kalam bina cek sereda. Ampun kesan ku cabuk rebara melempung atas baba. Ongku nak kalambina cek ketada. Maklum artis etenda. Malam beda kalampi bir ke bebena. Ia taskan kunda dena. Sela tak ada penyakatnya belekak kemudian na. Cak nasi kau le. Du cekak ke abana. Du nyentit ke abana. Maklum zaman kemajuan. Satu aja na mangkin ampun acamburan. Pengajian. Cambur kajak kejaan. Karena kiai namun tak mageleen, cak nama katonduan. Ia repot teti kiai. Mun tak malucu, tak yonceng boleh. Mun malucu, ia keliate. Sampai solawatan, makin cambur ke dangdutan. Saya sebut syafaat melolo. Salawat tu ekoplo. Lah Kanjeng Nabi ajak adugem. Sinaputa kermetem-metem. Pas ngucap penyanyi na, kan si penting esena. Du masak perak perlu ke esena. Susu minuman na, keng pecah bedena, kan tak ada sekali susu na. Solawatan bacaan na, keng dengdutan sik musikan na, kan tak ada sekali solawatan na. Kelnyut gendeng na. Abah, orang akan mivai beda tata kramana, masa orang asalawat karba abad TV na. Sapurana, ada pegelan. Ada ambaan, ada pengajian.
mun nyambe atina lebih telau seteja ajunan tantari tanturvela sapeng sasa agama sepotur anum waffaqakumullah teti jauh antara lambek ben mangken jauh saya coba ben saya keren lambek saben-saben are Kemis ngadepi malam Jumat ampun teti adat kebiasaan kong langkong epatizaan tak oneng menabi perkotaan nika buletang ke sedayana entar ka guru ngajina ngibedeureun kena benjugona cakna arbeuna pengasepona teti saben malam Jumat guru ngaji cuman lambekna enteng matur ka wingkeng lek tak usah atana malam Jumat banyak orang arba eman ewang buang kia teti saben malam Jumat are Jumat kiai guru lambek lak kak dinto beni cuma parai malai ngajina tapi juga parai atanakna tengku orang sepokona tarentem kau dienah anteng atena karena engak ka guru ngajina bentak lupa ka pengasepona abah man guru ngaji cuman manggena cek teng menteng matur ke bingkeng lek tak usah atana malam Jumat ya tolos tep ketepen ada apa mak orang mungkin mak takar entara ka guru ngajina mak takar arbeuna pengasepona cek laki nangakana yang kai pentas sebelumna wa talabatan kita entare wa siti andi anak kita entare kemaki utang gula kata tang kejubara saminggu kita tang ke timur law ka keboy mak la cuma ngakana palakui mikir sambi rokok malulus cepak belen tak tepak Yicit ngecit silake, rujuk rengakana sayang kai penta, silai kiri tak ada napa. Ting ikir pikir orang mangkin gak dinto beni rek kerek tapi nasi kereng, beni cerek tapi carekeng. Sia gelek dia si carekeng, buru macam bur. Lambe bekto tertanto tanda orang setau kadang beda iamper kadang beda emosola kadang beda yada ena lambeng engki panika beda beres kena ben cukokna beda palapa kena ben pese salamedena nah seketika dinto eput seput sereng orang sepo eser maleng arapa mak sebut eser maleng karena si apareng nyambek naleng ngaleng lambe osoma ser maleng mun mangken cek teng mainteng mangken osoma maleng aser teti lambe osom aser maleng mangken osoma maleng aser lambe orang sepokona banyak masengak kanak potona cong fing orang asada kata dek sakonik nagelu orang asada kata dek banyak nagelu talek teki orang sepokona andik karupuk dubiki esada kaaki andik telur setong culuaki andik gula saparopo parengaki tengki mana bireng mangken asada kasakonik todus asada ke banyak ya tak obus ya kekera tak sadaka sakale lambe manabi manika potra potrena cukup mara buru guruna ngunceng lebelena cuken tatanggena edeureun edeuri kala ben deureun sabedena sakater lebih dari deureun resa arena enalekana acara ampun lastare ton rumah songa sore saare matotok karena nase pote bencuko sape leh manika seketika dinto sareng orang sepo sebut alako kebay karena si kaunjengan dateng alembay tak ngibe gedeng sana jen saabay mun ngibe beres tak usah catet tarema langsung lompat ada tak pati ruwet rokok cap obat bemana bicuman manggena maneka potra potrena tak cukup marabu rukuruna tak cukup ngunceng lebelena cuken tatanggena tapi oncengenna tembus keluar di sana beda terop kena ben asonna beda kuadi kena ben tandekna bejikna sekawin jangan beda sing beras akambelan beda sing berokok apresan caepon pecotan enalekana acara ampun lastare tuan rumah ojeng tak remare karena kini kada budiare ampu pa beli pole sampai sehari pak kelar pak kale aduh ni serare leh manika seketika dinto eput seput sareng orang sepo aga bailako
Mana bilang be alako kebai. Mana bimangken kebai lako. Betak ada muni boleh ko. Tore nyare lako ben lako nyare. Betak ada. Mun lako nyare ya tak buan-buan re nyare. Keng mun nyare lako ya nyare lako tak nyare vese. Mate syahid ben syahid mate. Betak ada. Mun mate syahid padeng swargana. Keng mun syahid mate tengku gelu lakona. Mati suri ben suri mati. Yon sabora mik beda asma sesami. Kadinto unsur kebetulan hanya fiktif belakang. Mati suri ben suri mati. Mana bi mati suri arwah mati odi boleh. Keng mun suri se mati pendem. Ajam membuk ben embuk na ajam. Embuk tak ada. Mun ajam membuk ia beda ajam dik na embuk. Menembuk na ajam ia kurpi na ajam. Jalan alobang ben lobang ajalan. Siap gelang. Mak pada nasi tahu. Mun jalan alobang lelereng. Arang pemelabuan orang. Keng mun lobang sa jalan alelerian boleh. Arang ngelenyot orang. Ia pada ben alako kebai ben akebai lako. Manabi alako kebai alako kelu oleh na alako kebai manika putra putrena. Manabi akebai lako akebai manika putra putrena gelu puru alako. Alako tak cukup eko bengko mangkat entar nompo kacauna aja getoko atangi salanceng bekto karena utang tak topo-topo ni serako. Leh kak dinto kemberen rengkes kau dienceman mangken kak di malalampan kana pian mulai ngambeng ianyuk bee kamajuan ajaran-ajaran agama ampun akatia pereng tengah sagere etal ontal langki kalau kadeje pas petaki ka kiri sereng akhir ancor tor kereng ajaran-ajaran agama ampun kala katengka lalampan kana pian ampun mulai langka orang lebih takok salah katengka etempeng takok ke aturan Allah Ta'ala. Lala beteng iba telo corong Allah todus. Bemun kelara telo corong iba pak corong. Ampu jual sarong. Antara kapangantan iba sa kentang Allah todus tak kapra. Bemun kelara sa kentang pas ngiba lima kentang. Ampu tang tautang. Ampu jual kotang. Nyaputering sakit tak andik liole Allah todus pas burung saya nyaputer iya lekala nemu berasa mun tandik liole burung tak nyapot mana bi ketika dinto repot tak bener alias lopot. Maka Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullahu ta'ala adabuaki la taj'alil adata tahkumuka bal anta tahkumul adah. Cek sampai adat kebiasaan ngatur sampeyan belik sampeyan sekutu ngatur adat kebiasaan nyapot reng sakit parenta liole kak dintu cuma saketer tengka masa ating ke parenta cuma karena urusan tengka cek sapa nikah. Maka Syekh Jalaluddin As-Suyuti ada buaki idza ta'arada amruddin ma'a musalahatid dunya yuqaddamu amruddin walau lazima alaihi ta'tilu amrid dunya. Mana bi beten kau la ajunan seteja ya depaki dek kadua perkara urusan agama sareng kabecian dunya maka saya kadaaki engki kak dinto urusan agama sanajin amas tiaki apot urusan dunya. Pa burung tak usah nyapot karena tak andik liole. Napa pakun nyapot make tak andik liole. Maka seecu ngadaaki pakun nyapot make tak andik liole. Keng cek bit abit tuli mule. Tapi ring cek man cuman kekarosaken ampun iman gak diman. Saya nyapot cak na burung saya mangkate karena todus tada seeki be. Sabetaro orang sakit na pacet tak nyapot sapotena tapi juga nyaput liolena. Bumuni mun tepatnya sapot tak ning jogo. Bila saya nyaput mulia boleh ngajo. Pas atanya de iyo ngiba apa yo. Kene kasih kocak karopok ben gulana, tarampok pada gilana.
Sedaja ajunan tantari tantur vele sebangsa saagama sepotur anum as'adakumullah. Maka Imam Sufyan ibn Uyainah salah setong guru hadis epon Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma ada buaki inda dzikris salihina tanzilur rahmatu. Enalekana put nyebut angin tunging orang becek maka turun senyamana rahmat. Tanto beten kula ajunan seteja ampun tak mang boleh dalam dada bahwa Gusti Kanjeng Nabi kak dento beni cuma soleh tapi musleh, beni cuma sae tapi masae, beni cuma becek tapi juga ma becek, maka angin tunging Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sama dengan ngunceng torona rahmat. Ngeding mat lemanggana bade tunging setong tempo Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sareng para sahabat meos tantuk tengah alas Rasulullah keinto mangaso sahaja sahabat kalaban adabu pasukan diistirahatkan maka sahaja sahabat keinto apencar bodoh se songaso ibudi bodoh muncur bodoh se ngaso nengi tengah sepak apa boleh bodoh se ngaso nengi ada tak kuliah Rasulullah ngaso bebena bungkah ka seorang pedang pacangkik nengi rancak na bungkah leh enalekana Rasulullah pangapora tasaren nengi kuluna oneng kulu buk ha leer buk jangan suara sakola nyendek nyamplong sabora ada bekelan buk kuluna Kanjeng Nabi aroma sacelep. Karena aroma sacelep Rasulullah muka makrifat epon. Ternyata secelep kak dinto koncok na pedang si tekuk serang orang Yahudi pas ngucak orang Yahudi mati pun satia kakek mat. Iya gelak polong ban sahabat tu banyak si avela amun satia kakek ke TV-an mun sengkok sotok debat lusin te gemet mat. Ayo siapa sing nolong kakek maka Gusti Kanjeng Nabi kala ben mantap ate mator dek ka Yahudi saya nolong sengkok Gusti Allah. Mireng lafaz Allah dari lesan Rasulullah ngeter tanang orang Yahudi keker pedang orang Yahudi katana kente sarang Gusti Kanjeng Nabi ya raaki kala era Yahudi de are mun sodok terbeski ya de marah mun sengkok sodok siapa sih nolong kakek enjak aku aja mat aku aja le carita ringkes kadin tu beten kalau muntut ibrah katipona pa lafaz Allah keluar dari lesan Rasulullah kelar mengeter tanang musuh kelar makeker pedang musuh wala zetong tempo panjenengan andik garegingan banta tangke dujak ring ande encem tak tuli babeli panjenengan ngalak kapak etong pangaki galera tatangkeun mante tak babeli malolo to isapora mo ui beri itu mo sapora bajak sapora mun sengko abetaki kapak resa apa senolong akake ngucak singin cemante bo senolong sengko Gusti Allah ngucak senku kapak ya Allah Allah saja kotong arapa lafaz Allah mak tak mengeter musuh mak tak makeker kapak ke musuh beni lafaz Allah nasibita si lafaz aki tak pande tebun lagi gila deden pak mun lezanna apa sih hansati mangkana lamba kecamatan Topote bedo orang sepo matung kaju sampai beduk ada kiriman kopi ada kopi nama yang putih saporana kak dinto cari tanah yang berak kalersan badan. Jadi kau lebih materasul ika sangku kencing manis dan ini pengguna tanding kopi ini punten kerja coba masuk ke ate tuk beduk tadak kiriman kopi akhirnya orang sepuh matung kaju banika mulai payah sayang kena pangapura tadak nyangka betung kak dinto benit tepak ke kajuna malah tepak ke sokona aduh raja lo kana tandis keluar raderena tak emo entar ke dokter karena beni mau sama dokter tak antar ke bidan karena pacet tak ada si teti bidan tuli paleman ke compokna entar ke budian na romana edi sak bedes here
nyare sere temu ora langsung ngalak temar conglet mun mangkin kan lampu led lambe temar conglet elolop sere temu ora temar conglet sambil ibaca itu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu pas epal palaki kalau gana oleh 2 menit yang kes daun serena alhamdulillah acampo boleh tak usah operasi terenguti ya betul laku langsung lagi sere pal palaki ka becai ya kayuku ya kayumu pal palaki angka was mun tak jen barbar. Ada beni masalah ya kayumu Pak Bok. Tapi masalah bersena dedena. Reng sepokona nika bersededena sana jen tak cernak lesana. Ongkuna saya mau sa beni ya kayumu. Tapi saya mau sa ya hayyu yang qayyumu. Ya hayyu yang qayyumu. Ya hayyu yang qayyumu. Keng karena gerejilena tepak ya kayumu. Ya kayumu. Ya kayumu. Keng muntaha. Putra manto epon Syekhuna Khalil Dembangan Bengkalan setong tempo etika ni sarang kiai muntaha come here si punten Syekhuna Khalil tak bahasa Inggris dan jajang abtina kiai heda norok rapat neng sorbeja bektona mari maghrib keng heda mangkat mari asar. Padahal Nabi Maria asar cuman lambe ada dokar. Tapi karena kemuntaha santri kona samikna wa atokna dek kagiaina bemun santri mangkin matur ada dokar ya. Lastari asolat asar kemuntaha mios ka embong beda dokar kare setong nuju ka palapuan tantuk palapuan para maghrib. Cuman lambe tade parao tade kapal ni ka mangkat mun pon maghrib. Lambat ni bila malam iya pamalam, bila siang iya siang. Mun satia siang malam malam siang lah pada boy. Mun reng lambat ni kamun ala lakon malam lok bisa. Sekanan gua center sekacir ala lakon kan lok bisa. Mun saja center sebut ningi dai. Ipa kuntati. Loh bingung ke muntaha karena rapat mari maghrib. Sabetara kapal tak ada simang kada. Beda hatif. Hatif kinto tak ada suara tada orang suarana Syekhuna Khalil suarana sakak dinto muntaha baca bismillahna terak sakerena tabeng rapat ningi sorbeja mare maghrib maka ke muntaha mantap maus bismillah beni sampai ar-rahmanir rahim karena Syekhuna Khalil adabu baca bismillahna maus kalaben mantap bismillah etiteki patena katengah sakerena alhamdulillah ngambeng ke muntaha etengah sakere tantus tantuk esor beja ben bisa norok rapat lastari maghrib terongot dia katungke panengai cek panangkung baca bismillahna kince eki sokona billahi ngambeng dia kalakuanna beni bismillah nasi tak pada de nasi tak pada Syekhuna Khalil erabi tamoy assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah hede jauh abtina giai ayo tuju engki giai ayo eng putena enom cung engki giai matur kasoon giai sapora jong tadak kopi na jong beda hajat apa jong abtina ya bini peleman dari compok ya oh berarti heda lo ekendei iya nyari lain jong dunia tak selebar daun kelor tada dia nyari ke kolor nyon sapora ya abtina orang laki setia mun heda aroma setia ya tina lang alay kak heda entaren binina konen kiba mule nyon sapora ge abtina reng laki setia keng abtina orang laki angko tero bini abtina si asapor langsung ke abtina oh dah iya tujuh jong maka Syekhuna Khalil muntut telubang neng telubang gak dinto esrat sareng Syekhuna Khalil kalaban seratan mim wawu sin ugin elepet sareng Syekhuna Khalil ia toraki deka tamoy
Arya cek buka dia kiba mole bila mari solat maghrib buka baca sampai mancing isya. Amal lagi sampai telo malam sengker. Engki kiai, cek buka dia jong. Buka karo mana? Engki kiai. Abdi nanya eti kiai. Iya tore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Leh, lastari solat maghrib kertas saya dari Syekhuna Khalil ka ento ibuka elelek rere. Teng ibuka ngecit si santri karena tulisan nak mim waw sin uhin ni kemun ibaca musang. Baba. Engko ipakon awirit musang bi Syekhuna Khalil. Tapi karena maksimakon Syekhuna Khalil ika wirid musang bare maghrib nih. Musang sampai mancing isya. Telo malam ia malaki isengker maka nengi ari kapeng telo car muncar are binina deting asapora capok barogana mo musang mangkana pancingnya bisa ngamal laki pak deki malam patan besi pak insyaallah muntai gerujuk are beni musang ngese tak pada se apa ring tua tak pada setong tempo Syekhuna Khalil era bui tamu boleh tamu ya bong gaba Oning ka pong gaba, pong kasi ibaba. Penyabis abdi nagyay, apa ba? Pong gaba. Abdina ala kwa gabay gyay, ala kwa gabay apa gabay ala ko? Punten ala kwa gabay gyay. Terus, so paja lako gabay abdina cernak teka hajat tak ojen gyay. Oh, tujuh. Maka Syekhuna Khalil muntut kertas boleh esrat sareng Syekhuna Khalil kala bentelok kalimat sampun agak dinto elepet cek rapina pas ecilit nuruk pengkir pas ia toraki kapong kebe Arya cimat kiba mole sabet nengi atek bet lebeten sehingga cek buka ketiga disa elepet pas puntuk bigi ay mun oleh cimat cek buka Bemun jimat bisa etero, keng mantina tak bisa etero. Nyon sapora, ten ko lagi ento sataretan dua, ten ko lagi ento si bungso, ten ko landi kakak ten ko lagi ento begadu ko ni sa kone gia, begadu ko ni. Tak masuk pasen di antaranya orang kak dinto epambunyoso, mi pola panceningan ang bunyoso, ngejompo. Leh, setong tempo anak den gula si sariyang sebini gadisa. Paambunyoso kakak tibi setong nabeng semak dua nabeng muda leh ternyata ten kalau oleh aing ketika dinto dalam beda kertas atulis ayat Al-Quran lekte kibi ten gula munda iya kok tahu gi akhirnya aing gak dinto tak sampai yabi sareng anak den gula ternyata anak den gula barokana aing langsung ambunyoso karena ambunyoso ikan tebi gaul bekekiliran karena mun ring tua ni kata ning pambunyoso jen ampekro cik ring percat salah jen dengan lega salah jen nah si aja gelak pada bae leh setong tempo bede tatangke maraja gelak jen hari akan ceti bisa gelak setong tempo bede tatangke entar dek compok mareksani kakak den gula kakaan bede cong iku karena mana bi compok den gula tak biasa sebut eke mau cong banyak ungguan angkan den gula ungguna beni giai keng tak bertaji aman ka compok nginep telo malam keng nyango bemun tak nyango ada ulin sesemaken le temuran compok kan tu bede lenjelen betle betena tatangke kak dinto mana bile bet pah ngucak le bete diri oh bus lah wah udah kena bang bangko mana kepur ada aja gelak sih mangkata kauncengan temu bet tatangke demah kauncengan diri oh bus marena nih kami de tengah temu tatangke bekroco lain boleh banyak mana dari di mana puing rekan tukang tepu juga nak tak tahu jok kiai tinggi bah. Tu mereka boleh kiai kata tangke. Jok kiai ro. Tiba dia tatangke entar dek compok marek sana kakak. Cong, kakan beda. Beh, pun apa mik marek sana kakak. Benjek engkau mambu ro ceping ro amambu nyoso. Tak usah kakak alongku. Mikir ten gue andi bangazelan mun jangko. Paling jek sagami ibu. Akhirnya ten gula entar ka dalam Roma
aing rekare si bileru iyang kes telu bengabi ten gula iyang lega aing si anyar saya ketmun saja iya toraki kata tangke neka langsung inu maki kivi beyo jong engkivi langsung inu maki cek ngantos aki deki utaban lagu nabi langsung insyaallah paleman si tamu tak adu madian kalakuan car muncar arek de tengah compok mak jen sahara congi apa muncimat bisa etero keng mandi na tak bisa etero ketika mandian kak dinto pada ben racike tak keneng tero keng mun lako bisa etero tebuna giai gila tatang ke compok elau kento beda orang mangkat ke Jakarta alhamdulillah sukses si sesetong mangkat kia alhamdulillah nelpon minta kirimi bah mun racike tak keneng tero keng mun lako bisa etero ni kemat rasul mana bingatorek yang Malik Sanusi mi acara masa jam 3 juta tapi karena si ator den gula 300 racike tak keneng tero keng mun lako bisa etero ceramana saja pada tapi kan jauh 3 juta tagala 300 perlu nguncung kiai jauh 3 juta kelar sekalian mun nanti bisa 3 juta penguncung ten gula haram kelar 10 kali mulai di daun telok tok betok pak bolo nyatos nyataunya ibu ki holle magale kelur keng jak 300 ongku zol ada berak contoh teti cimat kainto bisa edero keng mantina tak bisa edero akhirnya bi pong kebeban kata ili uli ongku sampai nengi atik bet lebetena alhamdulillah tengde pak kahari alhamdulillah teka hajat lako kebei panikah oh terang saterang-terang serdeng serdeng leh oleh teluare ningali purus akampilan cek banyak na punga sepong kebe tak reng ningali cimat si bedening ateke hari si berian jangan sepong kebe tak rengi kulit tek bi sepong kebe ibu ka ken lelere Njak siapa macik mentina iku elek lere takut beda mun beda kan tak kening baca akhir apa abuk telubeng nika tak reng ngakak pong kebe nika karena cimat se tulis idel nika tulis peler pong kebe raja ari jering beler teti cimat mangkana mek tro tau jena aku bajukeun Pak kan sepan jenengan rajaan boleh insyaallah terus jering beni jimat si apa di jimat saking bingkeng tore nika saya terakhir buk tore saya nguncur pada Pak buk nika beni pameran buk pengajian buk panjenengan mana bi putrana asa sekolah saya enggak ya jong bing mun toju sekolah pas Pak berarti bi namun ngaji galak nguncur du ngalak ka sapa ya ngalak ka kurbin setong tempo Syekhuna Khalil Ka'din to keduan khaddam cepun ringkan to haddam panglatin teti mana bi Syekhuna Khalil ongke ka langker maka katetian beli kaki alhamdulillah mun saya gaula ada siapa balik jaring tak ada haddam bila etelem apes kepes kitab maranta kitab ben seterjena setong tempo haddam panek etikane sareng giai cong abtina giai mangkat ke pasar ajual menjilan giai menjilan tapi sebelum nak ijual ke pasar cong bitong kelu menjilan nyon sepora giai abtina lo oning tong bitongan giai berempat tahun hedengap ti dia cong maki lo tahu dek tong bitongan nyon sepora ya abdi sibuk ben emu akhit mah dek ajunan takar lupai ka angkui acer tong bitongan ge oh iya ya dan je semak nyemak tetenen bi sengko bitong ngakina tetenen setong 2 telok 4 5 6 petok belu sanga 10 berarti dia menjilan 10 mun paju setong kare sanga enga engki ge coba uti menjilan 10 baju setong kari sanga ge bagus mangkat takut kalau bae ni kebi santri ka wirid turu jalan menjilan 10 baju setong kari sanga menjilan 10 baju setong kari sanga menjilan 10 baju setong kari sanga leh oleh pan saponapan minggu
haddem kinto mereng kabar Syekhuna Khalil miusa ke Mekah. Maka ipalakui santri kak dinto ketelem. Bah, ada macam laku na beda apa cong? Abti na mereng dia ajunan cek pun miusa ke Mekah, bener. Terus norok age sia. Ada kan pira antara kakalumpang ada cong. Ada hedemun norok benda tambah. Tina heda lo usah mikir tentang sandal, heda ambali ke kamar pondok ke doa kita Gusti Allah si Maha Mulja tang ibadah pecera. Engki gay. Lekas ben pandek carita Syekhuna Khalil ongko ke Mekah. Ngadan mu kecuken tekaan. Muntro lekas teka ke Mekah apa banyak macam surah Ibrahim. Mun kita teka surah Anbiya. Mun kita teka pakalore surat tanah. Insyaallah. Mangkat je dia. Kortanan nanti bit dia. Maka santri kak dito kamar pondok ke tambah berpikir ya Allah. Kiai ampun mius ka Mekah Guste. Katipun apa katetena kiai? Duce embe na katetena kiai. Jereng disingkok sampai saat tadi saya balik kaki. Unja balik kena. Bedegi haddam. Sampai rak parak sobu santri ini kepekuntaan dek ngide pas engak kemenjilan 10 ruah maka tuli asailah tebdek ber kamar pondok ke demangan Bengkalan pahe kawirit 10 menjilan 10 menjilan 10 paju setong garis sanga menjilan 10 paju setong garis sanga menjilan 10 paju setong garis sanga melak temu beda dengan Hijir Ismail ngecit Syekhuna Khalil enggak berdiri diri menjilan gitu sia menjilan ini asolat bah mulai marin engki gitu asolat santri gitu lastari asolat khitab sareng Syekhuna Khalil mulai kati pun apa abtina si paleman bah kelak si depak de injede remejong engki menjilan gitu ya baca menjilan dah boleh jong maka bi santri panik baca boleh menjilan 10 paju setong garis sanga menjilan 10 paju setong garis sanga menjilan 10 paju setong garis sanga melak temu beda kamar pondok ke pole demangan Bengkalan hafal tinggi maracet di standes dia muntah apal iulang arek sama misan ijazah sekali tetitan gola apa dengan astukum panjenengan maos qabilna dadi menjilan 10 paju setong garis sanga deki amal laki rak warak sopu medem menjilan 10 paju setong garis sanga menjilan 10 paju setong garis sanga melak berikan dengar benih menjilan nasi tak pada tapi dede nasi tak pada pramila dari kak dinto tebuna kiai gelak karena dede ampun banyak mutlomot ayuk palebur amolot paham engki mun peraan di gedang cek gue minta burda kora kiju kenteng beni masalah ikhlas tak ikhlas ni mun jajak ikhlas malarat bodoh dia napa ikhlas ke tanda ke bajar ni bodoh mari nak ulen ni ka tekun tak bodoh panjenengan marabu kiai kento nyona pemausan Yasin Fadila ge langsung dia mikir ada mun Yasin Fadila amplop dia jangan kiai satia tapi kapan lastare mau Yasin Fadilah ampun saya kak dinto kiai nyona solawat kiai maksud tu dol engki ampun lastare kento kiai ada boleh roya punten kento totok ampun intaha kiai oh iya tina kok terus saja ya tebuna kiai ada torok jalan muntak ngambung-ngambung kena gedeng datang ke anjara apa tu lima ceng-ceng dia tadi apa nih gua Bo sara ikhlas pak, ane ka berkat nih, ane ka berkat nih ka iko cak parlo, kita bate parlo, iko cak tak parlo, iya beg parlo, dia tong gele bunton sape, arwah sape bila sambeli bunton tak kira guring mah, keng mun sape jual lepas tadek bunton nah haram baju muda, lah bukti aki mata rasul tahun dateng amolot tak usah beri berkat, mun tak mau ngerobong terus jalan. Mun bola na cuba antara kaun jeng ngarap lele ni ka cuba keng cubaan boleh mak Rasul mun bedoreng kaun jeng antara beri berkah ajubaan boleh lemang kana ang lebati maulid malam mangken kak dinto malar muka peten kola ajunan seteja
ka aku minang ka umat te terjukan kenging syafaat te dunia kantos akhirat te saya kena aba odik ceje aba odik raja amin amin ya ajwadal ajwadin. Seteja ajunan tantari tantur vela sepengsa saagama sepotur anum as'adakumullah manabilan cengkeluk cetot manabi korang acara matibi. Tato cuma sakak dintong pun apa sebisa peten kola atau raki korang langkong epon anyu una sapora aki insyaallah lain bekto bisa apangki maka tak langkong onceng aki. Malar muka peten kola ajunan seteja salaki kenging manfaat barokah istiqamah lanceng pertobatan bersalamat juga teka hajat akhir epon abdina al-faqir ila rahmati rabbihil qadir munzir nadir jundullah ngatoraki pola tengka kon-konan sejenggal kaulatan angki okara sekorang sorop muku pangkelian anyo una sapora setak mangki angken syukran wa tumtum fil khairi wan najahi wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.